Poštovani gledaoci, gledate informativnu emisiju radio televizije Puls. Ja sam Dragana Zafirović, a ovo su najvažnije vesti. Beograd neće nikom dozvoliti da od Srba na Kosovu i Metohiji pravi glinene golubove, poručio Petar Petković. U manastiru Banjska, zadužbini kralja Milutina, obeležena ktitorska slava. Humanitarci iz Beograda doneli poklone 14-članoj porodici Savić iz Koretišta. Kod Vitine zaplenjeno 2000 švercovanih smart telefona u vrednosti od 18.000 evra. Mihojsko leto i narednih 7 dana. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, rekao je da najave prištinskih funkcionera da takozvane kosovske bezbednosne snage mogu da deluju i na severu predstavljaju alarmantnu pretnju i zlokobnu najavu Prištine s ciljem protjerivanja Srba sa njihovih vekovnih ognjišta. Svim međunarodnim faktorima jasno je da takozvane kosovske bezbednosne snage nemaju šta da traže na severu pokrajine, ali Kurti i njegovi posilni očigledno žele da krše posebno one sporazume koji čuvaju mir i garantuju bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, jer tako hoće da se obračunaju sa našim narodom u pokrajini, posebno Srbima na severu, saopštio je Petković. Prema sporazumu koji je sa vlastima u Prištini 2013. godine potpisao i garantovao tadašnji generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen, podsjetio je Petković, nedvosmisleno se kaže da bilo koje vojne formacije iz Prištine ne mogu delovati u 4 opštine na severu Kosova i Metohije bez prethodnog duplog odobrenja komandanta KFOR-a i 4 gradonačelnika sa severa Kosova i Metohije. Ta garancija potpisana i doneta istog dana kada i Briselski sporazum, što dodatno ukazuje da je taj dokument bio i uslov za Briselski sporazum, naglasio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Neka se u Prištini ne igraju vatrom i prestanu da zapaljivim izjavama, najavama i potezima dodatno destabilizuju bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji, koju su već narušili svojim jednostranim i protivpravnim i nasilnim potezima u vezi sa tablicama, upozorio je Petković. Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, rekla je da je bezbednost u Evropi dovedena u pitanje. Dodala da je neophodna saradnja čitavog kontinenta u odbrani bezbednosti. Osmani je na Twitteru istakla da je tokom učešća na Pariskom mirovnom forumu naglasila da ta saradnja mora da bude zasnovana na zajedničkim vrednostima i poštovanju ljudskih prava. Ambasador Nemačke na Kosovu, Jon Rode, saopštio je da Kosovo i Srbija treba hitno da pokažu političku volju za deeskalacijom i kompromisima na osnovu briselskih sporazuma. Rode je u objavi na Twitteru naveo da je apsurdno rizikovati nasilnu konfrontaciju oko registarskih tablica. U manastiru Banjska, jednoj od 40 zadužbina kralja Milutina, obeležena je ktitorska slava. Svetu liturgiju služio je vladika Raško-Prizrenski Teodosije, koji je podsjetio da je kralj Milutin išao Hristovskim putem i da je bio uspešan vladar. Pre svega zato što mu je srpski narod uvek bio ispred ličnog blagostanja. Sveti kralj Milutin pripadao je dinastiji Nemanjića. Bio je mlađi sin kralja Uroša I, brat kralja Dragutina i otac kralja Stefana Dečanskog. Milutin Nemanjić je bio jedan od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku. Tokom skoro 40-godišnje vladavine obnovio je ili podigao isto toliko svetinja. Vladika Teodosije je rekao da je ovaj vladar ceo život posvetio svom narodu, stavljajući srpski narod i državu ispred svega ostalog. I poučen primjerom Gospoda svoga, poučen primjerom svojih predaka, počev od Nemanje i pre Nemanje, koji su čuvali i napasali stado, povereno im srpski narod,
tako je kralj Milutin nesebično davao sebe i sve što je imao svome narodu. Ovogodišnji domaćin ktitorske slave manastira bila je porodica Todosijević, dok će naredne godine domaćin biti Banja Lučanin Predrag Adamović. Ovo je jedna velika čast, pre svega za mog oca koji je dobio domaćinstvo, odnosno moja porodica, danas kada proslavljamo Svetog kralja Milutina i danas je takođe 700 godina od njegovog upokojenja. Kao što sam rekao, velika mi je čast i lepo je stvarno vidjeti ovoliki narod ovako ispred ovog manastira i to je to. Osjećam se lepo, hvala svim ljudima. Mi smo Srpsko sabranje Baštionik, dolazimo iz Banja Luke, ali i iz cijele Republike Srpske. Dugi niz godina, preko deceniju, dolazimo na Kosovo i Metohiju, pomažemo narod i svetinje na Kosovo i Metohiji, a ovo je zaista veliki blagoslov, velika radost za sve nas iz sabranja Baštionik. Potrudit ćemo se da dogodine dođemo i u većem broju, da zajedno sa mještanima, sa svim onima koji proslavljaju Svetog kralja, obilježimo i proslavimo zajedno slavu. Veliki je blagoslov zaista dobiti ovaj slavski kolač, dobiti tu obavezu, ali i veliku čast da budete u ovakvoj svetinji na ovakav dan, a pritome da imate priliku da budete domaćini. Kažem zaista hvala Bogu, hvala igumanu koji je blagoslovio našu molbu da budemo domaćini i ako Bog da se vidimo u zdravlju i dogodine i proslavimo zajedno našeg Svetog kralja. 1389. godine Turci su porušili Milutinovu zadužbinu manastir Banjska, a telo Svetog kralja Milutina je preneto u Bugarsku gde se i danas nalazi, u crkvi Svete Nedelje u Sofiji. Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici je rezanjem kolača i osveštenjem slavskog žita obeležio slavu ove institucije, Svetog kralja Milutina. Poručeno je da sa čuvanjem tradicije čuvaju osnove našeg postojanja na ovim prostorima i sigurnije gleda u budućnost. Profesor Nebojša Đokić istakao je da mu je čast i zadovoljstvo da bude domaćin slave na fakultetu koji već 60 godina uspešno obavlja svoju osnovnu misiju, a to je obrazovanje mladih. Ali ne samo obrazovanje. Naša misija je na ovim prostorima oduvek bila kompleksnija, šira i odgovornija, jer je u specifičnim uslovima trebalo mlade okupiti, preneti im znanje, ali i ljubav prema ovoj svetoj zemlji i napraviti od njih dobre ljude. Domaćin slave naredne godine biće profesor Nebojša Stošić, čija je ideja i bila da Sveti kralj Milutin bude slava ove eminentne visokoškolske ustanove. Ja sam u ovu instituciju zakoračio pre 40 godina. Ostao sam ovde, danas sam profesor ovog fakulteta, ova institucija je podigla i mene i moju porodicu. Danas smo u nešto manjem broju, ne zato što mi ne poštujemo ovu slavu koja nas je okupila kao jednu porodicu, nego zato što se ovo pogodilo sa danom primirja koji je kod nas praznik. Dekanica ovog fakulteta pomenula je nedaće koje su zadesile srpski narod na ovim prostorima. Uvodili su nam takse, branili su nam vakcine i lekove, uskratili pravo glasa na predsjedničkim i parlamentarnim izborima, hapsili nas i osuđivali zbog nošenja srpske zastave, ukidali srpske lične karte i registarske tablice. No, bez obzira na sve to, mi uporno, ponosno istrajavamo na ovim prostorima, okupljamo se oko lika i dela Svetoga kralja Milutina, nastojimo da uzdignemo ovu visokoškolsku jedinicu i verujemo da je važno da opstanemo na ovim prostorima. Svečanosti koja je upriličena u prostorijama Ekonomskog fakulteta prisustvovali su profesori sa univerziteta, gradski zvaničnici i studenti, a upotpunile su je učenice Kragujevačke muzičke škole koje su prisutne pozdravile prigodnim programom. Udruženje Svetog Jovana po blagoslovu srpskog patrijarha Porfirija organizovala je humanitarno pokloničko putovanje na Kosovu i Metohiji. Pre 4 godine, kada smo obilazili raspeto i stradalno Kosovo i Metohiju, kada smo došli prvi put Orahovac, videli smo geto, videli smo zatvor, videli smo suzu, videli smo osmeh, videli smo sve. U povratku za Beograd
spontana želja se rodila kod nas da kad se vratimo, da napravimo akciju za Orahovac. Za 2,5 meseca blagočestivi narod je pomogao maksimalno, skupili smo oko 9.000 evra. U to vreme čekao nas je pokojni otac Velja, sveštenik u Orahovcu, gde smo zajedno služili svetu liturgiju. Čekalo nas je 73 deca. Tad smo odneli nove laptopove, fudbalske lopte, bicikle. Svako dete je dobilo novu trenerku. Imali smo od profesorke Olivera Radić, tačno muško, žensko, da smo tako pokrenuli toj deci i samome hramu Svetome. Humanitarci su pomoć prikupljenu na Voždovcu podelili deci u Orahovcu. 75 mališana dobilo je paketiće sa slatkišima i novčanu pomoć u vrednosti od 50.000 dinara. Ove neprilike koje se sada dešavaju na našem raspetom Kosovu, pojavlja se velika prilika da narod zaista s jednom velikom ljubavlju prihvatio moju molbu kao starešine hrama, odazvao se zaista u velikom broju i novčano i u novim stvarima, u hrani, u mnogoj hemiji, zaista s ljubavlju. Tu su ostakle se i Soko Stark firma iz Beograda, Neretva Komerc, onda jedan Branimir koji je svu hemiju dao iz svoje privatnih firmi, ali to je, treba doživjeti tu ljubav i vidjeti koliko mi želimo i koliko ti ljudi brinu da pomognu zaista ovaj naš narod. I kolika je ta želja velika bila da dođemo, da se vidimo kao svojima. Karavan iz Beograda dopremio je pomoć i za 14-članu porodicu Savić iz Koretišta nadomak Gnjilana, od kojih je 8 dece. Oni su jedna od najvećih, ali i socijalno najugroženijih srpskih porodica u Kosovskom Pomoravlju. Prvi put smo u Kosovskom Pomoravlju, ali dosta smo pomagali Metohiju nekoliko puta i ovo definitivno ljudi u nama prepoznaju da mi to možemo i ovo je 3. ili 4. akcija po redu, ali nikad brojnije i nikad masovniji nije bio odziv naših hrišćana i ljudi koji su se uključili, što i kolega mojih sa posla iz tako dalje, našeg bližeg okruženja prijatelja. Ja se nadam da neće biti posljednji, da ćemo nastaviti da dolazimo u ove krajeve i da pomažemo ljudima, prvenstveno tamo gdje ima najvišeg našeg življe i gdje ima male dece, jer to je negde ideja. Ja sam majka 3 dečaka i znam šta znači detinjstvo i šta znači nekako normalno odrastanje i voljela bi da sva deca zaista imaju bezbrižno detinjstvo, pa koliko toliko možemo da im ulepšamo. Pored garderobe, Savićima je poklonjeno i 1100 evra novčane pomoći, zahvaljujući angažovanju nastavnika verske nastave Save Cunjaka u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu. Svakako smo poželjeli da se priključimo ovakvim događajima, jer Prva ekonomska škola i naši đaci su uveliko poznati kao dobri humanitarni radnici, što su i ovom prilikom pokazali, ali to ne sme da nas čudi, jer ovo je verska nastava u praksi. Praktični ishodi čitave verske nastave, koja za opšti cilj ima hristoliku ljubav, svetosavlje i obavezu Lazarovog zaveta. Za porodicu Savić to je bio dan velike radosti, ali i rasterećenja od velikih briga. Zahvaljujući donaciji moći će da nabave ogrev i ugreju kuću pred nastupajuće zimske dane. Mnogo dosta znači. Hvala vam puno samo za garderobu. Evo ide zimski dani, hladno. Će se obuće deca. Juče su ih doneli isto i obuće. Ovaj Miloš, evo danas isto garderobu. Zahvaljujući pomoći koju im godinama pruža eparhija Raško-Prizrenska u saradnji sa humanitarnom organizacijom Majka 9 Jugovića, Savići znaju da nisu sami i da imaju prijatelje koji im pomažu da ostanu i opstanu na Kosovu i Metohiji. U Domu kulture u Gračanici je održana promocija knjige Morački jasnovidac, koja govori o mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću. Knjiga je zbirka štampanih intervjua koje je autor napravio sa mitropolitom Amfilohijem u svojoj emisiji na TV Novi.
Morački jasnovidac predstavlja dragoceno svedočanstvo i još jedan tesanik u kuli svetionika vere pravoslavne, ne samo u Crnoj Gori, već u celoj Srpskoj crkvi, rečeno je na gračaničkoj promociji knjige. Odlaskom mitropolita Amfilohija sa ovog svijeta završena je cijela jedna istorija novovremene Crne Gore, koju je njegova gorostasna figura dominantno obilježila. Posle svetog Petra Cetinskog i lovćenskog tajnovica Njegoša nismo imali bogonadahnutijeg bogoslova, duhovnika i obnovitelja vjere pravoslavne u Crnoj Gori. Mitropolit je bio čovek dubokog dijaloga i čovek istinskog dijaloga koji nikada nije ostavljao ličnost samu i nikada je nije uskraćivao potrebe za komunikacijom i dijalogom, bez obzira koliko te ličnosti bile važne. Mitropolit Amfilohije bio je sa svojim narodom u najtežim i sudbonosnim danima na Kosovu i Metohiji, istakao je vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Rekao bih da smo imali tu sreću i privilegiju da živimo u vreme kada je on bio arhijerej, kada je on bio otac, učitelj, pastir u našem narodu. Učio nas je rečju, ali još više primjerom i životom. Uvek sam imao njegov blagoslov i potporu u svakom pogledu, da bih mogao da činim i da odgovorim na mnoga pitanja, mnoge izazove, naročito ovde na Kosovu i Metohiji. Knjiga predstavlja zbirku intervjua koji je dugogodišnji novinar Perica Đaković odlučio da izda nakon 40 godina rada u novinarstvu. Ova knjiga kruna moje karijere od 40 godina, onda je događaj u kripti hrama kruna cijele priče. Kada dođete u kriptu i kada u kriptu vidite preko 400 ljudi koji su došli da slušaju na promociju jedne knjige, onda vam je sve jasno. I tako je nastala taj naslov, a druga knjiga upravo se završava, krenuće u štampu i trebala bi da bude gotova do Božića. To su božićni intervjui, njih 6. Knjiga će se zvati Hristos se rodi. Hristos se rodi, Risto Radović. Blaženo počivši mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije Radović bio je ličnost širokog srca. Gromada koja je obeležila stoleće u kome je živeo, a o njegovim delima će se tek čuti. Ovo je samo jedna rečenica ove značajne knjige za pravoslavni narod. U Domu kulture Trepč u Zvečanu izvedena je drama Usud po Grigoriju po tekstu Miloša Latinovića, poznatog pisca i direktora Bitev teatra, a u režiji Branka Popovića, o životu i stradanju srpskog novinara, književnika i poslanika. Drama je inspirisana sudbinom i delom Grigorija Božovića, književnika, novinara, prosvetnog radnika, vođe srpskog pokreta u Makedoniji, političara i narodnog poslanika, jedne od ideoloških žrtava posleratnih komunističkih vlasti. Apsolutno je od velike važnosti, da ne kažem da je neophodna ovakva predstava. Prosto imati takvog književnika i junaka u našoj literaturi, u našem životu, a sa takvom sudbinom tragedija je sama po sebi da se tako nešto zanemari za života. Dakle, iz tog razloga je on i ponovo rehabilitovan u 21. veku tek, ali ne bez razloga, nikako bez razloga. Prosto je važno skrenuti pažnju na ovakve sudbine, posebno tako velikih i značajnih ljudi, da se takve stvari ne ponove više. Prosto, ko neko strada i živi za ideju i onda više puta i umre i oživi, onda nekako i odlazi u večnost, tako da toj večnosti treba da damo značaj. Grigorije Božović bio je životno vezan najviše za Ibarski Kolašin, pa prirodno i scenski komad o njegovom životu održan je u rodnom kraju glavnog junaka.
Pa iskreno u trenutnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, u Zubinom Potoku, u Zvečanu, na severu Kosova i Metohije, evidentno je da vlada jedna zabrinutost i jedna atmosfera onako straha, iščekivanja, razmišljanja i da svi čekaju šta će se desiti i prosto kako će se život tu nastaviti. Mislim da ova predstava na neki svoj način pokazuje isto to. Grigorije Božović je prošao Golgotu. Ova predstava govori o stradanju jednog velikog čoveka, jednog velikog Srbina, predstava govori o osobi koja je bila spremna da prosto da svoj život i da strada za srpsku veru, za svoju porodicu, za srpski narod. Ova drama prati život jednog od najznačajnijih pisaca između dva svetska rata, nazvanim Kosovskim Andrićem, koma daje opomenu društvu da se nikada više ne ponove surovi obračuni i stradanja srpskih intelektualaca. Usud po Grigoriju urađen je u koprodukciji Narodnog pozorišta u Prištini i Doma kulture Stari Kolašin iz Zubinog Potoka. U nedelju u Kosovskom Pomoravlju malo toplije, uglavnom sunčano. Posle jutarnjih 9 stepeni očekuje nas 13 u najtoplijem delu dana. Miholjsko leto nastavlja se i sledeće nedelje. Carina Kosova zaplenila je danas švercovanu robu u vrednosti od preko 18.000 evra u selu Sadovina u opštini Vitina, prenosi Koha. Kako je saopšteno, među zaplenjenom robom se nalazi preko 2000 pametnih telefona marke iPhone i Samsung. A sada još jednom najvažnije vesti. Beograd neće nikom dozvoliti da od Srba na Kosovu i Metohiji pravi glinene golubove, poručio Petar Petković. U manastiru Banjska, zadužbini kralja Milutina, obeležena ktitorska slava. Humanitarci iz Beograda doneli poklone 14-članoj porodici Savić iz Koretišta. Kod Vitine zaplenjeno 2000 švercovanih smart telefona u vrednosti od 18.000 evra. Miholjsko leto i narednih 7 dana. Hvala vam na pažnji, poštovani gledaoci. Ostanite uz naš program.